gartanii eebbifamtoonni guyyaa har'aas eeganaa gaafa of durattis imalanii hawwii ofii galmaan gahatanii carraa waa barsiisuu argatan irra caalaa nama waa barsiisuuti jechaadha. Lafa qur'aanaa kana barsiisuu eegalan irra caalaa nama waa barsiisuuti jecha. Kanaaf gartanii qur'aana kana nama ittiin milkaa'u Rabbiin nu haa taasisu baratanii qofaaf miti. Al-Qur'aanu hujjatun laka wa alayka. Tana lamaan keessaa qoodan dhabnu jecha. Yoo tiniin haala amma barannee gartanii tiniin ittiin bareennee akkanatti ifneen kana xumurri kennallee haaluma kanaan tahe maasha Allah ittiin milkaa'uu dandeenya. Gaafama immoo sababii garaagaraatiin qur'aana kanarraa kan maynu taate ittiinis gartanii tiniin milkaa'uu dhabuun ni jiraata jecha. Kanaaf insha Allah nama ittiin milkaa'u Rabbiin nu haa taasisu. Urjiiwwan markaza Daarun Naciim eeganaa gartanii tiniin guyyaa har'aa eebbifaman. Maasha Allah ganaa gartanii tiniin of durallee barnoota guddatu isin eeggata. Nama gartanii tiniin fanni hedduu markazuma kana keessa walitti qabatee kaa'ee ganaan hundi sababii keessaniin ammas dachaan Rabbiin nu haa taasisu. Kanaaf akka galgalaan gartanii mirqaanan seennee gubbaa kanarratti illee ol baaneen islaamaayikii qabatuun ulfaataa sagantaa akka jedhamee natti dabrellee hin dhageettanii. Ustaazonni jala kanaa fi gartanii waayitiin keessa gubbarallee ollaalan haqiiqatan har'a Rabbiin haa laafisu insha Allah. Kanaaf an asumarratti isinirraa gabaabsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ziyaaraa yoo dhaqxanii jettan du'aa'ii kadhaafi nu ajajan. Du'aa'ii kadhataniifi namni du'e nama du'erraa namni jiru wanni fayyadamu tokkoffaa isaa du'aa'ii kadhatu. Namni yoo namaa du'aa'ii kadhate sawaaba argata. Lammata duuti akka isatti dhufte kanatti irratti dhufte jedhee agartaniitiin du'a yaa sodaatu. Kana achi waa tokko namaan godhu wanni namni du'ee jedhe. Kanaafi qabrii dhaquun kanaaf itti deemna muuda jechuun maaliin haraama tokko. Lammata moonni jedhanii biyya deeman kuni kaasii achi gadhaqan kuni warri achi gadhaqe suni warri muuda deemu suni warri fuqraa ta'e suni ufiyyuu maal godhe biyyaa waa godhuu miti. Uffata yoom geeddarate uffata ufiitu maal inni agartaniitiin ka haqiiqatti yoo kawaa namaa godhu taate maa hiyyummaan isaan dhuman maa rakkinnaan isaan dhuman maa daalachatan maaliif shasharayan maaliif ajaayan maaliif wasakaayan maalin wanni isaan ummataa godhan wanni nafsi ufiitiif godhan eenyuuni kamtu achi dhaqee duroomee argine kamtu achi dhaqeetiin himmootu bareedee galii argine kamtu achi dhaqee ummata waa hawaasa tokko fayyadee argine kun khasaaraa namni rabbi isa diqqeessu hedhe namni agartanii amri rabbi dide diqqaatadha. Kanaafuu rabbiin xurii hunda bootaa hunda jiru isaa irratti gadi guure fokkinni hundi isaa irratti dhaabbate xiqqeenni hundi isaa irratti dhaabbate kuni gonkumaa shari'aa kenna wanni shirkiidha waan badaadha irraa rabbi nu haa fageessu. Naam. هاي دكتور أنا ربدي ترى مالي أنا ربدي maal badii qabda abbaa dhaqeetutti manni jedha malee maal geettati tole جزاكم الله خير رب سبحانه وتعالى iyyaak أي إن شاء الله. أي إمام أحمد سمى قبل أبا إن شاء الله سجنتها كنا من ترى لكم سلام سمى قبلتها أي هركم باسنا سميرة قبوي ورجع في قبل تنقبوت إن شاء الله هركا سير باسون ينتظر وربنا قافي كقافة إن شاء الله تشوفي. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كافين تقفانا كان جت صلاة دوها ركامي جتي مدام جيا ركع فرصة بريدة رمو ركع لما يرى بريدة جتي نبرة جتي شاطنا مبدأ. عربي دندتي. ni dandeessee garuu anuma itti firjumaana taa'e irruun jirti anuma bira jirti. Ani yoo kamiin dubbadde beektiree mataa miti.
طيب أنا ما أنا تعرفي البلد هي نبرجل. طيب أنا قلت ها يا بابا دكتورة ثم عنده برد شهادة. يلا الأفضل وصلاة الضحى وأجره ثوابه عظيم ودرجاته كبير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة وأربع ركعة وثمانية ركعة وركعتين. والأفضل وما كثر فهو أفضل وكلما كان كثيرا وصوابه أعظم. فالأفضل أن يكون ب8 وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ب8 ولو صلت على حسب استطاعتها ما يسهل عليها فهو أفضل ولكن فكلما كثر ركعاتها فأجرها أعظم. ضحى نيما بذكر الأمر اللي سلاتني سديت اللي سلاتني أفور اللي سلاتمي أكما سن لما اللي نجرا عدد سلان ركعان باي أتون سوام نساء باي إدا نمني يو باي إفت الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر. نعم تولي ما شاء الله تبارك الله شكرا جدا جرت اسمنا برجرني قافي لما شكرا فا لها. كان قافيني إني لما فانا بلتين تيابا منا سوداني جرا أنمو بيان جرا أمتا لما بياتي ننس لما سوداني جرا يرو لما سيهيخي نانجي egan ammoo deem kara warra keenyaa dhaqee tokkumsa irratti hafe naanjee warra keenya warra isaanii jechuudha warra abbaa manaa ishee deemtee egan nikaa hin qabduu irraa ofaa naan je'anii maaltu narra jira afaanuma lama qofaa naanjee ammoo deem warra keenya dhaqe jennaan warra isaanii dhaqee egan intala nikaa hin qabne tole naqinaa naan je'ee jechirra ammasii akkan ta'uun dhabee jetti. yoo lama miti takkuma jedheeni ciddaan dhume xalaaqamte homaa irraan qabu waan teettuuf hin qabdu biraa deemuu qabdi. Taqqila takkatti magadhiisi jedheen sanduuban duydu yeroo sadi itti dhufe sanduuban xalaa nikaa wayitu irraan qabu inni deemtee heerumuu dandeetti. Kanaafuu yoo inni gad jedhee raaja'atu hin jiraatin gara feeti deemuu qabdi. Isa gaafatamuu qabna malee raaja'atu jedhee immoo deeffate moo deeffanne yoo ka deeffatu taate immoo haadha warraa isaati. Osoo warra illee nufitti gad hin dhiisinaa jedheeni kama isaati. Jechi isaa immoo warra intala nikaa hin qabne maal godhuufitti dhiiftan jechuun hirraa hin deeffanne jechuu kenna. Kanaafuu ati tasarraf eega inni gad dhiise jedhe jalaa deemuun deemtee heerumuu rizqii kan kee barbaadatu ni dandeetta maashaallah. على حسب سؤالك. نعم ايوه ان شاء الله قافي تكون مع قباب سيتي ان شاء الله استاذ دي فما نيا وهي نيا ديتي يتبرتي نيا دي نيا سن امو ما ينت يركتي جنان على طول الشي داف دبرسي نيا سن كيستي قافن نيا دي سن بيرا وجسن ما انت يركنان دبرسي مالتو الرجل جتي دي فما فنس تاخون جلا خنا تاي هم سرن جراتني gara khayri dabalsite niyyaa gidee bira guutta inshallah waan khayri hojjette haadha kankee tola itti ooltee isii sufatutu isii gargaarutu si caala sadaqaa nama biraati sadaqattu ka masjidaa ka boota biraatir. Naam بارك الله فيكم قالتهما أي دكتور خين جزاكم الله خيرا. إن شاء الله دكتور سنين راقبة سنين يوسف أنت دابا جتني إن شاء الله سنين راقبة زان لي سنين دي maal godha akkuma isin jettani ta'an. أي إن شاء الله وقع سنين راقبة سنين نما سر جروحنا تك تك إن شاء الله يورا فوتا كما تك إن شاء الله. Tole رحمة بنات إن شاء الله. كأنتنا ركوم أنا مني قلت له فين دي مجرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بقى جرى ترى في دمين كتن إراك دو وبلتين كي تكو كنا جتي جلما كنا جتي شبكاسي تو الباسوري دين يعني من أنا ما تكو دي ما جت أتمنى كلا دي مو نما كان لجزيل وما في اتجوري جت جيني اللي جرى رمضان عشان اتجوري يعني اتجورو أنا بقى يا ده مرادك يا سنة تون اللي هنجهني
achitti xiqqoo na dhukkubee ture. Warri immoo biratti goree ture. Kana hojjedhu naan jedhanii naan hojii sanallee na dhukkubee ture. Hikiminnaa dhaqeen kiniina fudhataa ture hin dandeenye. Achumaan jarri itti gore kun baay'ee akka malee na arrabsanii jechaanis gochaanis na miidhanii jiini ji'a raamadaanaatti na boochisanii baqqaanis waan na jarri na miidhan kanallee itti deebisuu dhiisee gara rabbii kiyyaatti deebisee na rabbiin akkuma boo'ee kadhadheenii rabbiin irraa naa kaffalee maaltu narra jiraa jette. Wanni sirra jiru faaruu rabbii galchuudha. Alhamdulillah. Kana qananiiftee du'aayii kiyyaa qeebalteettee rabbii faaruu galchuudha. Wanni biraa sirra jiru hin jiru. Qadaan mootuu soomana haga dhibamtee sirra jiru ofirraa kafaluudha. San malee namni rabbiin tola itti oolee du'aayii isaa qeebaleef rabbii faarfatuudha. Alhamdulillah jedhaniin zikrii heddummeessu shukrii heddummeessu naam. Hayyee galatoomaa namni sun immoo na bulooke jettee hadha waggaa 3 waan akkasii jettee inshallah galatoomaa ulfaadha. waan fedhe haa godhu maal rakkatte. إن شاء الله جزاكم الله خير والله مريتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمدة ما فكرت إن دكتور شاء الله إيسا ما قافنت يا بوليتي يا جيتورا من أتوقع دلائنا أبا من أسيب يرو باي وجاك أجاكني ما جرى شمرة تشي بقى نكا كان كسر رابوس صدير ربي قبضت سنبي كنا بيكني ولنجر أنا كم تلالم نكاين سننجر منجر Eessa jira? Omuun jirani sadiini miti isin takkatti biyya nu Dubaay gadhiisa omuun jira. Yoo takkatti isin taate biyya omuun asii jira wajjin sadiisa. okay yani omuun jiran Eela jechuudha takkatti deebisuun maal minaan ina dhagayi yoo takkatti tahee si gadhiise jedheeni osoo hin araaramin osoo si deeffadhen jedhiniin yeroo sadi duuti ka itti dhufu taate wassalaamu alaikum homaa irraan qabu. okay ustaadi bakka kana bakka duydaa kanatti isin ifa dhawatteeyyuu duydi bakka itti dhufaan jiru akkamitti iddaa kana lakkaatu Ji'uma sadi ka isii laafayyu. okay galatooma jazaakumullah khairan Jiini yoo inni sadii irra ofirraa dabrinaan qeessi osoo deefa akkas hin darajaatu jedhin jedheen ji'a sadiin duuba yoo jedhen jiru. Ji'a sadii hin duratti yoo jedheen hin jira. torbaanuma boruuti amma ka jedhan torbaan boru jummaa torbaan boru Yalla kana duuban amma hin eeyti. Rajaa'atun ji'a sadii hin duratti yoo jedheeni alhamdulillah yookaani oomuu irra hin jiran. yoo namni jedhiin jedheenoo Maarree yoo jedheen jedhee qeebale dhugaadhaan osoo arge jedheen jedhaani. okay galatooma Maa jazaakumullah khairan khayriitti nama ajajuun maal okay qaama haadha jazaakumullah warraa keessa deeffadhu jechuudha. anumatu nas yaadame si deeffadhu jedheen odoo jiini sadiin hin dhumin anumaaf isin Tolchitee gaafadhe miimaa yoo nama walitti ijaaruu jedhama. Ijaaruu jedhama haa deeffatu. okay galatooma Inni meeqan gadhiise jazaakumullah jedheen? khairan Meeqan gadhiise jedheen? sadiin rabbi qabu sadii Sadii rabbi qabu. Warra jumhuuraa biratti sadii rabbi qabu jennaan dhumee jira osoo deeffadhe illee jedhee deeffatu. Laakiin warra warri immoo mutaakkirtoota biratti hin deeffata. Salaamu warri isaa ammoo haga isiin jala haga isiin gisee sadi jala awwaattuun tayuu jedhaniini warri isii soddaatii fi soddaan jechuudha. akkanuma Intaan buu jedhan haga sun isiin gisee sadi jala. kitaaba arsiyyootati sun. Galatama jazakumullah. Irra jaal fudhanna. Jazakumullah khairan. Ayyaak. إن شاء الله دكتور كان جزاكم الله خير وأحسن الجزاء والله رب مريدي إنه عليه رئيس إن شاء الله ذات الليل سندي بتجد ندابنا يفهم إن شاء الله برين قافي قتاني فريلي بليتين تنيا دبي وانت تانان قافي واللي سجلتا جبسيت مقافتي سنور اللي نباني جراني دكتور إن شاء الله دعينو قراني سنبودو سنور اللي إن شاء الله دكتور سنيان بودي سنية جوربانا دكتور إن شاء الله دعينو قراني واسا قانون دافع إن شاء الله وار دعائيني بارك الله فيكم ونفع الله بكم العباد والبلاد ربي سنا وفقوا ور خيري وجت ربي سنا تايسو isin hundi warra nu dhageeffattan nama 400 olii akka nu dhageeffattaniin akka nu gammachiiftan rabbi sinaa gammachiisu isin amma dadhabbii kiyyaa fi imala hedduu deema kalelle imara oolee har'allee homaa gadi
sagantarra hanga ishaa'ii kanaatti sagantarra turee fi malee silaa mana kanaaf humboo akka gammadu gammachuu rabbi sirra haa tursiisu barakarraa rabbi sirri haa godhu muraada keessa rabbi haa guutu tola dunyaaf akirallee rabbi sinitti haa banu warra bilkaa'ahu rabbi sin haa taasisu khayrii dunyaaf akirallee rabbi sin haa kennu nullee isinitti himuudha warra fayyadame isinillee nurraa dhagahuudha warra fayyadame rabbi sin haa taasisu nu hundaa warra waan dhagahetti dalagu rabbi nu haa taasisu ilmi amala rabbi nu haa kennu dhagahee sheekichi tokko akkana jedhee miti itti fayyadamu rabbi nu haa godhu ikhlaasa anaafis illee rabbi nu haa kennu muraada keessa rabbi haa guutu warra milkaahu rabbi sin haa taasisu baay'ee na yaaddessa dubartoonni keenna warri ala yaatan warri biyya alaa jirtan rabbi gumaachan isin haa galchu gumaacha rabbi isin haa galchu gumaacha diinitillee gumaacha duniyaatillee rabbi isin haa galchu warra gumaatan galu rabbi isin haa taasisu gumaata caalu rabbi isin haa galchu obboleeyyan keennallee du'aanni keenna warroonni as keessa jiran markaza kana keessa jiran rabbi isin haa waffaqu dunyaaf akirallee khayrii dunyaaf akirallee rabbi isin haa hiru rabbi isin haa guddisu barakarraan isin haa dabalu guddinarraan isin haa dabalu tolarraa rabbi isin haa dabalu walitti qabdanii khayrii hojjettanii khayriin keessan daa'iman abadan wasarmadan rabbi isin haa taasisu warra huffolu rabbi isin haa taasisu jabaadhaa gammachuurraa rabbi isin haa dabalu nu gammachiiftani rabbi isin haa gammachiisu diini jabaadhaa wanni harkaa qabnu wanni guddaan nu harkaa qabnu wanni yoo agartaniitiin dunyaa kanattis nu harkaa qabnu ka rabbiin birattillee hin milkoofna jennee yaannu diinima kana qofa wanni biraa faaniyaadha hin dhuma kanaafu anaafis illee warra milkaahu rabbi nu haa taasisu isin hunda rabbi haa milkeessu isin haa gammachiisu gammachuun naa galaa gammachuun nuuf jiraadha gammachuu keessa nuuf tura isin haa hoffolchiisu waan hunda waan jaalattan rabbi isin haa hiru jaalala ufii wanni jaalala isaa caalu wanni tokko hin jiru jaalala ufii rabbi isin haa kennu namna rabbi jaalate rabbi isin haa taasisu jaalala addunyalle akhirle rabbi isin haa kennu milkaaha nagahan nagala wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in دكتور إدو قالت ما الفادة جزاكم الله خيرا وأحسن